Nongthymmai Sport and Cultural Club kalayo banra kanam Lahduh Lympung ilekai football kabala penlong dak umsning block Youth Congress Committee kata hadian bikilala ban penlimno da shigo lanot persya ko umbir sport club hakajing ikun final kabala long hakasitrik unai weng hamadan ilekai kasnong saw khwan khandiat haba phai sakajing ikun final da shisha kajing ikun kalalong kaba itanat hadu kata namar kirang ilekai jung kitigi kenhon kila sei shisha kata kajing ilekai kaba itanat pat kaba syongshen Kamtam na lor kajing don jigi pajba kiblawan ajing kerjaan kitigi kenhon kibla poi sak final Nongthymmai Sport and Cultural Club kabalayo banra nam Lahduh klayo ruban khuri ka song pisak balai pohojar tingka ringkat ka trofi katba ko umbir ka bala syarem no klayo ban khuri ka song pisak ba khatsan hajar tingka lembar ki trofi habakut jong kete ka Lympung ilekai la sakhi ka jing don lang uba James Lingdo working president ke MPCC kum ukongsan harkat ka jing don lang ru uba Rocky Marwen working president ke umsning block congress committee ba MG Kharshan Lor ba Gigi Marwen lembat kiwe ki bla samru husnam shki nongjob hakate gesngi Kumesipun tidak beri ke Khur ke champion. Supaya taktik macam supaya sharp.